Dobar dan, dragi pčelari. Evo nas, danas je 27. jun. Ponovo sam se vratio na moje mesto za suncokret i ovom prilikom želim da se zahvalim svim mojim pratiocima, svim ljudima dobre volje koji su me pitali. Mnoga pitanja, eto ja sam, što sam znao, odgovorio, što ne znam, eto, naučit ću možda nešto i od vas. Pošto je sada kod mene u Banatu bespašni period i želimo da proverimo sada količinu rezerve hrane, koliko ima u ovom nemačkom sistemu, rasporedu ramova i da li pčele i dalje imaju svoju hranu koju obezbeđuju za leglo, da li se količina legla smanjila, da li ima nekog zastoja ili da li je to krug koji se non stop kreće. Za nedelju dana, kad budem ponovo došao, znači idući petak, eventualno subotu, ja ću doći pa ćemo eto ovu istu košicu isproveravati da vidimo da li je ona nešto uradila, da li je ona donela nešto meda za razliku od 5-6 dana. Evo što možemo da vidimo, znači ovo je 2, 4, 6, 8 ramova, znači ja sam ovo sveo već na neku priču na koju ću i zazimiti ovu košicu. Znači, nemački sistem dodavanjem svojim novim ramom koji sam dodao, da su bili gosti iz Jagodine, znači ova formacija će ostati kod mene do kraja i tako ću da je zazimim. Čisto da se zna. Ovdje imamo jedan ram koji je sa strane, on je prazan, ima malo ovdje nektara nekog koji je ona jednostavno lagiruje, ali uglavnom on je prazan. Pregradna daska i dalje ostaje, da kažemo, u ovoj formaciji. Ovo je ram građevnjak, kao što se da vidjeti. Samo da vidim da li koliko primećujem. Da, koliko primećujem, znači matica više ne polaže jaje na ovaj ram građevnjak. Očigledno sa trutovima je kraj. Zašto njega ostavljam u košici? Ostavljam ga zbog toga što će on biti krajnji do pregradne daske i očekujem da njega napune medom i to će biti izvrsni kapacitet meda koji će biti za zimu. A neću morati da ga pravim, što kaže, na proleće, znači imat ću ga već izgrađeno. Ovdje ako pogledamo košicu, to jest ako pogledamo ovdje ovaj ram, znači to je sve zanešeno, to je sve puno, evo vidite iz druge strane, evo vidimo, pčele nose pole, neki žuti, znači već su se one, da kažemo, snašle ovdje, a sinoć sam ih doneo, znači ovo je prvi ram sa leglom. Nema neku zalihu hrane, znači nema ništa. Samo leglo, nema ni čočkasti med. Ovdje samo leglo i polen, evo vidite ovdje ima nabacano malo žut, se vidi polen, to očigledno sad što da li sad donose, sa druge strane isto samo leglo. Bez čočkastog meda. Dakle, ima malo, lažem sad da ne kaže evo ovdje ima malo čočkastog meda, vidite kako su pčele zabodene. I ovdje, evo vidite, to je taj čočkasti med koji nije neka zaliha, ali šta ga nam govori? Pčela ima hranu, nije, znači, gladna. Ovo vam je sve leglo isto. I malo polena, evo vidite, ne znam da se vidi, poneka tačkice žuto. Ovdje ima čočkastog meda, ovdje nema. Ovdje isto ima čočkastog meda, vidite dokle on ide i ovdje, znači ona izlazit će leglo, znači ponovo je ona to, ponovo je ona to napunila. To vam je, znači, kad pogledamo treći ram sa leglom, ovo je trutovski koji je prazan i najvjerovatnije on će biti sa pun meda, bar tako očekujem. Isto, čočkasti med, leglo, sve je zaleženo ponovo, znači nema nikakav zastoj, nema, vidite. Ovo su isto stare igrarije, što kažem, znači vidite kako to ide, isto ima taj čočkasti med, leglo ide od letvice do letvice, znači ona ne posustaja za sad. Četvrti ram koji je pun legla, znači i ovaj peti bi trebao da bude njen standardni ram koji smo mi ubacili,
Da, on je sav pod leglom, žao mi je što ne možete vidite mlado leglo. Znači, ovo je kod mene bila osnovna standard pozicija sa ovim 5. ravnom i tu se sve završavalo. Da, evo vidite. Ovde nema ćoškostog meda, to mogu da primetim. Nas interesuje sad ovaj krajnji ram, nas interesuje da vidimo šta će on da kaže. Ovo je ram koji smo dodali, rekao sam kad, izvučen je kompletno, ali s ove strane nije. Ovaj ram je izvučen ceo, ali nije zaležen. On stoji, znači, s ove strane. Znači, ako pogledamo 5 ramova legla imamo, kao što je bilo u osnovnoj postavci, ovaj ram je izvučen, nije zaležen. Nisam vidio ni jedno jašce, da kažem. Da li čeka pašu ili šta je, ne znam, vidjet ćemo u svakom slučaju. Ovo je onaj famozni LR ram, i vidite sad šta se desilo sa njim. On je dosta dugo vremena bio bez ovog trutovskog saća dula. A znači, umeđu vremenu ga je izvukla i trutovsko saće je prazno. Ovde imamo, znači, kompletna hrana koja je jednostavno zlatna rezerva za ovu zajednicu. I to mogu da potvrdim svima, ovaj ram nikad nije prazan. Ne znam da može da se vidi od pčela, vidite čim su pčele tu i zabadaju se, vidite, znači one donose med. Vidite, znači ova zajednica, možemo slobodno da kažemo, nikada nije gladna. Da li je to nemački sistem nju naterao, da ona jednostavno uvek ima potrebu da donese hrane. One su u bespočnom periodu već preko 3 nedelje, a ona jednostavno živi i drži 5 ramova, stalno ih drži u fulu. Znači, nemački sistem ih je naterao, ili je ova košnica taka, ali ne verujem zato što su mi sve košnice u nemačkom sistemu koje sam stavio, a stavio sam i sve, tako reći, rada društva, ona, znači, se ponašaju identično. Znači, ovaj raspad ćete vidjeti i u drugoj košnici, i u trećoj košnici, znači, a kao da je preslikana svaka košnica u drugu. Znači, da ovaj nemački sistem je razuverio i mene u nekim stvarima, znači da ova pčela ima toliku sposobnost da donese hranu za tih 5 ramova legla koji su non stop puni. Znači, kad je krenulo napunjenost tih 5 ramova, ona nije posustala ni za jedan ram. Hrane uvek ima dovoljno za razvitak tog legla. Pčela je mnogo agilnija, mnogo ima veću radnu sposobnost, to je radnu energiju koja jednostavno je potrebna da bi se to leglo i ta košnica održala. Ako, daj Bože, padne neka kiša, mislim da će biti i dobar prinos i sunčeta. Pozdrav i čujemo se i vidimo u sledećem videu.